Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Hakawe ka jingjia ka basngusi kabala jia henin kasngi hakaba kawe kalong kami kala syak lempat haka boarding elektrik hakawe ka jaka klau kaba kampaji na kasnong kan ba kadang lain wat jor na katiga jaka harangkat bat laka kun kanne kalong kami kadai ka bachong basa hakasnong Umran Dairy Riboy District katai kalong kami kabala tip kerteng ka Edwina Lingdo Lingkoi kabaladan sanpo arsnam karta kadai kalong kami kabashong basa hakasnong Umran Dairy harangkat bat ka kun jongka te kalong kami kadai ke bawan ru na kalong ying ke baduk bat barang li bat ke baju imru ha ke jing im da ke balait wat iki jor na ki klau ki petap ban pendap pen biang la ka ying kesem hanre kalawan no ka jing jia bos ngusi bakala syak lempat ka boarding elektrik henen kesi kat ba kadang lait ban wat iki jor klau haran kat bat la ka kun ka jing syak lempat ka boarding elektrik kadai hadin bakala kumlet yu utei usai narlait ubala dekut bat tiak lengketar hamadan bat ka jing klan jeng boarding elektrik kala lempat ya kate kalong kami hadu bakan due yala ka jing yam din kalong adin tu ngi yo ka pun kol de badon liwe baklan tende hadu pasang tingin patip bagi de nong senong tungi tende hadin ketuk depo de ngi yo jintip ka ba ide nong senong tungi de nakaliang jong nga urung ba senong dekat sketsi senong ba ketuk ne kinong kitam senong ru ngai le tu te jaka ka ba iklak mai te kejengkrat jung i kalong hadin bagi lawat jintip ha kadai kalong hadin bagi liwat itu ka posor kat itu setu kejaka te se nakaliang jung i simlatip bau ne u sainar ula de kut lupang tu te ikum yu kumnore de tai te kalong i lam sau pa i lak no te ke ngi la persang pat bonwat jintip long tu sainar ula kut nadu meno de nomor itu ki basong seti sepo nomor tu saya nalai be balik yang lagi tawalan telefon be de long nakaliang juki ki ong bara menun mit baru simit kadang don kalai ting isu suspek ke kala berlong ki menstep untuk kutu sana te imat mai ro ile je kata ke por bai nei baklat ro liwat tu pasor kat de ki por si po kat we beje nomor kuntai kat we beje kat we tam ni yo pun ko te andre kata por bagi yo pun ko ting patip bai dei bana ei lap long don ki bong ba dei nong du saw lap nong ki ba dei na po umran dari don ki bong na dei po ku nan ting su tu te andre din ba nomor ba ki le an mut pe bali wat pasor kat le bat ku bat kun te tai kun i lak no kan te sabat tan ki te tai kun kin ba ai ting patip sengi kum ki nong su stong bang ki satip bai dei nong sok senong tungi kalau tanggal tiklau kalau tanggal tiklau kadon kal ting tu ke balati nagaliang jong i pa Hansen Muswa dan relong suti tiklau ter nama la su i untuk la sulong tiklau sebab itu kita kilong kini ke pusok kat kimi ba kibun ba pindale itu kede ke jaka jong i pa Hansen kebarung nak tina po suam poi kom sebelum kadon tu kiking nar rung tu nong tu mat kumba hadu jaka ba iklat kala benong kumba kilometer tam de duna kenti ke bayak bril tu kamde de kade kenti klau ndre nomar ba menin mengi ayat rolong jejar ba banyak hadu menin nakaliang isu kendu tang arut kilamen ya ki we ulaimen badai pet ya kene ka Umran Dairy we ba dai pet ya ka sebelum dan nabarat ngut nilai kendu de long nakaliang juki ro long kim yo jintip nomor bonde usainar umbe bayat yang senong borok ke WP bayat tang apa kene ka tawar lain mbatip de jo kepodahan ke de jo ke kata gimla mtip tik badai tang tu tekemut nar ta kada ngi menin bersih sngi hang na po senong Umran Dairy ngi yo laj be tingem tip be bagalong ba kadon ke jingkut sainar te nomor boleh tahan ta ke sia tu ba de pet hang tu po tawar ta dis melum malau di betip ke nomor bom don lain lese maleng nakaliang tunggu nomor dalong men step te lese uang ba lese kadu ke milan kala belong ta kerkom ba nakaliang tungi ngila pentip segi bor kulit nomor ba menina banikong telong la pentip nakaliang tong ki nomor senong 9 nomor ba ke jekrat kide gibriu no po Umran Dairy ngai ki krat pat hak area jongka senong 9 nakaliang tungi kum long kum balong